ҳамдиёрони азиз салом алейкум. имрӯз 13 апрели соли 2025 мебошад. ба шумо як боғи беҳтарини вилояти Суғдро ои бобоҷон Ғафуров ҷамоати Исмоилро нишон медиҳам. боғи бодомзор як 40 гектар ҳаминҷа ба боғ кард яке аз бародарҳои мо ва бо оби қатрагӣ. ҳамин заминҳои сангзоре ки мебинед, ин заминҳо аз давраи пайдоиши замин миллиард сол мегузарад, чанд мегузарад, истифода ҳамчун хоҷагии қишлоқ бурда шудагӣ набуд. ҳамин сангзор ҳаминҷа чӯли малик буд. лекин ҳамин бародари мо ҳаминҷа оби қатрагӣ буровард, чоҳ зада буроварду ҳаминҷа ози ман пеши оби қатрагӣ мерему ҳамин бодомҳоро шинонд. аввал худаш бодоми талхак шинонда, баъд болоаш пайванд карда овард. як сол пеш расо яксола шуданд ин бодомҳо. ин бодомҳоро бинед арӯсак шуда, як расо яксола бодом бастагӣ марамад. ин яксола бодом ки бодом бандад, ин агар 3-4 сола шавад чӣ хел мебаста бошад? ин аҷоиб мешавад. 40 гектар бодомзор. ҳамдиёрони азиз, дидед мешавад, воли дар санглоқ шудааст ку, лекин заминҳои Тоҷикистон бисёраш заминҳои гӯшти лалмӣ, адирҳо, гӯшти ҳамаш адирҳо. бинед чӣ хел зура. ина бинед, офарин ба ҳамин бародари мо ки ҳамин боғро обод кардааст. ина бинед, бодомҳояшро бинед. як сола бодом аллакай бастагӣ. ман намедонам ин дар ҳақиқат бодом шудааст. дар ҳаминҷо 5-6 намуд коридагӣ, шинодагӣ. як сола бодом арӯсакиша бинед. ин аллакай қадаш 1.5 метр баландтар шудагӣ, наздики 2 метр ба омада шудааст. соли гузашта шинондем, моҳи феврал. ҳозир пеши оби қатрагӣ мерем, мебинем оба. ин мардак дар ҳаминҷо дар ҳақиқат бисёр меҳнату пул сарф кард ки то як замини беоб, мебинед бодомашро, як замини беоби санглоқ чӯли малик ба гулистон мубаддал шавад. боз чӣ гуфтани ҳастам? мебинед тарбузро. соли гузашта ин кас дар ин ҷо тарбуз ҳам шинонда, тарбуз бозор буровардан. бовар мекунед, ҳамин замин, ҳамин санглоқ ба тарбуз корида буровардан. ҳамин меҳнат мекардед, мешудаст. меҳнат, об, меҳнат, об, меҳнат. мана бинед, як сола дарахт. мерем пеши оби қатрагӣ. кани якра мебинем чӣ хел. ман ҳаминҷо омада бастагӣ шаях бинем чӣ хел мебандад. ина бинед, ина бинед, худо бо шукр, машоаллоҳ. ина бинед, ин калон шавад ин хел бандадагар инҷа бисёр мебудад. ин чӣ сорти бошад ки ҳамқадар бисёре дорад ки дарун ба дарун пури бодом аст. чӣ навъ бошад намедонам. ана ин оби қатрагӣ. ана ин оби қатрагӣ. системаи оби қатрагӣ. бинед, сар мекунем трансформатор, чоҳи об, насос хати. мана ва трансформатор, чоҳи об, қаваташ ба вай дуромадагӣ, қувваи барқ. аз трансформатор омада ман ҳамин қувваи барқ дуромадагӣ дар ин таги заминда чоҳ насос ҳаст ва мебиёяд бо ҳамин қубур ана ҳаминҷа. ино филтр. бинед, ана ин филтр. мана филтри груби, филтри тонки, ачиски ва тақсим шуда мерава бо ҳамин қубур боғ мерава. дар боғ баъд тақсим мешавад зери дарахтҳо. ана ин бочка боша, бочкаи доруа дар инҷо аралаш мекунед, омехта мекунеду худи ҳамин насос кашида мебарад. вақте ки салакак анамиро мекушоед, фишори об бисёр намекушоед, камтарак мекушоед ки ҳамин чак дар дору дар об омехта шавад. ама фос бошад,
چیز باشد، چی گفتم، کربامید باشد، سیلیتر باشد، دیگر داروباری‌ها باشد، ویتامین باشد، همینقدر قش شده رفته در بیخ درخت ها میچکد. این یعنی که ساختن باغ با اصول های حاضر زمان. و من دیدید کلونی باغ رو بینید، آخر ندارد باغ، پر از بادام هایی که سال گذشته خشک شدن. اینجا امسال نوش آورده شنوندن، موبین البته خشک می شود. انا فکر کنید همین خیل آورده شنونده، این خیل نبود، اون من چوب بود برنو کردم. من همین خیل برکت سالی گذشته همین وقت، اکنون رسا یک سال گذشت میگردیم. بینید یک سالش رو چه خیل شدگی بودم بستگی یک سالش دیدید. انا هم دیارون عزیز، این بود تعریف و توصیف در باره بادام پروری در ولایت سوخت از طرفی توجیک بچه ها. بینید همین با بستگی ها نشان دادم کو. من هم دیارون عزیز، هم خیلی چلو ملیک ها رو ما گرفته باید آباد کنیم، بهترین بادامزارها کنیم، پیستازارها کنیم، تاجیکستان رو آباد کنیم، دست به دست کرده با یک دیگری خلال نرسانیم. جناب والی گفتم نیکی از دستت نمی آید بدی نکن به هیچ کس. این گپ دخل دارد به تمام انسانیت تاجیکستان، به تمام خلق، چی به وظیفه دارها چی به وظیفه ها. از دستت نمی بیاید خلال نکن، آدم ضررت نرسد به دیگر آدم. من مرحمت بودم یک ساله کی میگوید که یک ساله بودم اینقدر میشد و میبندد، هیچ که نمیگوید. در پناه خدا باشد همدیران عزیز. اگر یگان پس کنید، اگر خوبتر میشد لایک مونید خوبتر میشد. با شما باز نورهای نو به نو رو پیشنهاد میکنم اگر دستگیری شما باشد. همدیران عزیز در پناه خدا باشد. خدا نگهبانی هر یکی نور شما باشد.